Muri iyi minsi muri kugenda mwumva inkuru zivuga ko Kiramani yakenye nawe kandi arabyemera ko ngo ubuzima butameze neza, ko ibiceri bitari kuboneka cyane, ngo yewe n'imodoka yari yaraguze ngo nayo yarayigurishije, ngo n'iduka yari yarafunguye ngo naryo yararigurishije, ngo amafaranga yashoye kuri YouTube ngo ntago ari kuyakuramo, yewe ngo nta nubwo nyine ngo views ziri kuboneka ngo ibiceri bibe byaboneka, ngo abe yabona amafaranga yo guhemba abakozi akoresha nyine muri ziriya filimi akinamo. Ibyo byanteye amatsiko yo kureba amafaranga uyu Kiramani ahembwa na YouTube. Ndavuga nti reka ndebe ese iriya YouTube channel yafunguye yise Kiramani yabimuhemba angahe. Uyu munsi ndaje ngo turebe amafaranga iriya YouTube channel imuhemba, turebe se kuva afunguye ruriya rubuga rwa YouTube yise Kiramani agenda anyuzeho filimi zigiye zitandukanye rumuhemba angahe. Iyi video nimuza kuyikunda nzakora no kuri YouTube channel yindi afite yise Big Mind, nayo tureba amafaranga imuhemba. Nguhaye ikaze, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ibuke gukanda subscribe, ukande like, nimba ukunda Kiramani ujye muri comment usige mu dutima. Nguhaye ikaze. Ubundi iyi channel ya Kiramani yayifunguye mu mwaka wa 2021, amaze gushyiraho video 795 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 339, zimaze kurebwa inshuro miliyoni 93. Reka turebe isi izo miliyoni 93 zamurebye kuva afunguye YouTube channel kugeza uyu munsi zamwinjirije angahe. Kugeza uyu munsi YouTube guhemba amadolari 5 iyo warebwe n'abantu bafite ads mu gihugu cyabo. Mu Rwanda ads ntago zikora, niyo mpamvu mutajya muzibona. Iyo YouTube yaguhembye amadolari 5 kuri views 1000, ayo madolari 5 iyo yagabanyije na babana 1000 bakurebye, usanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije amadolari 0.005. Ayo madolari 0.005 nuyakuba na za miliyoni 98 zarebye Kiramani, uzasanga zaramwinjirije amadolari ibihumbi 490. Noneho reka turebe ese ayo madolari ibihumbi 490 uyakubye mu mafaranga y'u Rwanda yaba arangahe. Uyu munsi twakoze ino video idolari rimwe rihagaze 1400. Igihe dolari rimwe rihagaze 1400 nuyakuba nayo madolari 490, uzasanga kuva umunsi yafunguye YouTube channel yaramwinjirije amafaranga y'u Rwanda miliyoni 686. Ariko ayo ngayo ntago ariyo yahembwe na YouTube kuva yifunguye kugeza uyu munsi, kuko views nyinshi zavuye mu Rwanda. Ushobora nko gusanga ari 1/2 cy'ayangaya nkubwiye, kubera yuko views nyinshi Kiramani yagiye abona kuri iyi YouTube channel ye yafunguye akayita Kiramani zavuye mu Rwanda, kandi mu Rwanda ads ntago zemewe. Amafaranga yagiye abona ni amafaranga aba yaravuye mu banyarwanda batuye hanze y'u Rwanda, n'abandi bagiye bareba video za Kiramani bafite ads mu gihugu cyabo, nibo bagiye bamwinjiriza amafaranga. Uyu Kiramani iminsi 14 yonyine ishize yinjije abasubscribers 3000. Uyu Kiramani iminsi 14 ishize yarebwe na miliyoni 1 n'ibihumbi 500. Noneho reka turebe ese muri iyo minsi 14 ishize ino YouTube channel yafunguye akayita Kiramani yaba yaramubariye angahe. Ino YouTube channel ya Kiramani mu minsi 14 ishize yamubariye amadolari
5,700. Ayo madolari 5,700 nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga mu minsi 14 yarabariwe na YouTube kubera filime yagiye ashyiraho miliyoni 7,980. Ayo ngayo akaba ariyo mafaranga uyu Kiramani yabariwe mu minsi 14 ishize. Ese muri izo miliyoni 7 urebye na group akoresha kuri YouTube channel yise Kiramani zahemba abakinyi nawe akagira icyo asagura? Byandike uko ubyumva muri comment. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki cyegeranyo. Nimba wagikunze kanda subscribe, ukande like, tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda Kiramani uze gusiga udutima muri comment, wibuke no kumusengera ibintu bikomeze neza mbere nk'uko byari bimeze. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.